Idlamlenze ithi Khuzani album 2025 loading iyeza indoda yomgogodla washo uMax wathi ayitatazele selokhu yafika emculweni kusagcwele ama-albhamu nga-4 omculo ngamunye yona ivele ishaye 1 album ngonyaka. Indoda edla okwayo enye amaphosti ebhalwa Khuzani ensukwini ezadlule okusho ukuthi-ke sekuyaqala-ke kuba njalo bafowethu. Kodwa-ke akusibhekeni la kancane nje before siqhubeka lolu daba. La umsebenzi kaKhuzani olapha ku-Spotify omunye umsebenzi kaKhuzani ebemihle kakhulu compare kuleminye imisebenzi eyedlulile. Siyazi ukuthi ena kwaba khona-ke abazama ukuthi-ke bewukhulume kabi bewugxibhe befake lokhu nalokhuyana, angeke sisho lutho-ke ngabo. Uma ukhomperisha umsebenzi kaKhuzani compare neminye imisebenzi edlulile, lo msebenzi ube eminye ehambe phambili kakhulu, ube eminye engcono in terms of streaming nangendlela abantu abapatanise bazama ngakhona laba bakwazile ukuthi be-stream-e. Angeke-ke ngithini ngokuningi, siphinde size ngapha ezinye zey'ngoma lezi laphana ku-YouTube ey'hamba kahle kakhulu, ey'saqhuba kahle nezenza imilando njengoba kunama-Gold, Black Eye 2, Angidlali ney'ngane neMbongolo. Cathi ngiyabona lokho ukuthi ena kuya-correspond-a. Eyami-ke indaba-ke ilapha-ke, uKhuzani wakhipha umsebenzi omuhle kakhulu. Abantu abaningi bamenzela kahle, bamenzela iqiniso, kodwa abanye bamenzela amanga. Abantu bam-streama only 1 month and couple of weeks uKhuzani. It's not even 2 full months. Bam-streama nje 1 month egcwele and couple of weeks. Abanye base beyaphuma completely ekumstreameni. Umsebenzi wakho ubuhamba kahle kakhulu Khuzani. Nama-monthly listeners la ahlale ebangwa nawo ehamba kahle kakhulu aze agcina efike ku-454,000 and counting ama-monthly listeners wakhe uKhuzani eqhubeka. Kodwa kwehla aze afike laphana ku-240 something thousand. Unamanje asagidagida khona, mayekhuphukile agcina lapho ku-274,000. Okuyinto-ke leyo-ke ekhombisayo ukuthi ena abantu okumele ngabe baphushe umsebenzi kaKhuzani abasawuphushi ngendlela, okuyinto emangazayo-ke leyo. Kodwa-ke le album le ikwazile ukuthi ngey'nyanga eziwu-9 noma kunzima kunjalo iwushaye u-12 million wama-streams, okuyinto engelula, obekungelula ukuthi iyenzeke esikhathini esiphambilini, kodwa lokho kwenzakalile. Kuyothi kushaya unyaka okusho ukuthi kwese kuzameke kakhulu. Yes, abalandeli bangenza kangcono, banga-streama kangcono kunalokhu, kodwa-ke uma uqhathanisa basebenze kakhulu. Yilokho engifuna kube njani singakukhohlwa. Noma-ke khona ama-million la akhona athize, kodwa le album i-deserve-a ukuba nama-million amaningi lapha ku-Spotify. At least if ebemancane ebeyoba yi-4 or 5. The way iy'ngoma kaKhuzani ezazinzima ngakhona ngesikhathi safika zisashisa, kwakumele abantu bephushe kakhulu ngalesa sikhathi laphana. Uphinde uze laphana ku-YouTube basebenze kahle kakhulu abantu ku-YouTube, yazi angithi idlulile ku-20 million wama-views. Kodwa-ke it's unfortunate ukuthi ingoma eyafika ku-3 million kuqala Ngidlala ney'ngane neMbongolo, lezo ngoma lezo ayikho esafika ku-4 million. Ebunzimeni awafiki ku-2 million. uRonaldo nomantombazane ziza kancane kancane. Ubese uyazibuza ukuthi ena kahle kahle uKhuzani mayekhipha umsebenzi ongaka, why abanye abantu bedembesela okumele ngabe bayamxhasa, engabe bathenga amadatha abantu bedlale umculo kaKhuzani? Why be-relax abantu? Why bengafuni ukuthi ena benze umsebenzi okuyiyona yona? Iy'nduna ey'semabhrentshini bayagqugquzela ukuthi ena bethole indlela ukuthi ena banga-streama kanjani, okuyiyona nto ebalulekile ukuze yenzeke phela.
akukwazi ukuthi sebengahlulwa ubala kanjena abantu as much as besebenza kahle, kodwa I believe ningenza more, ningenza futhi kangcono. Lapha nje ku-Spotify yilapho impela izinto ezingathi-ke zihamba ngenye indlela, okumele abantu bethole indlela yokuthi beshintshe umshofo, ngoba indlela abaqhuba ngayo as much as uma uqhathanisa kungcono nokweminye iminyaka, kodwa akukafinyeleli or akasondeli lapho amandla kaKhuzani awasebenzele ngakhona. Usebenze kakhulu uKhuzani, usebenze kakhulu ukuthi usengaba lapha after esebenze kahle kangaka. Kodwa-ke lokho-ke kukubona abantu ukuthi bayafuna yini ukumenzela iqiniso uKhuzani. Laba abamenzela iqiniso sibonge kubo, laba esingazi ukuthi yini bengafuni ukukhuthala ukuthi besebenze asazi. Kodwa-ke umuntu nomuntu uzazi yena ukuthi yena iqhawe lakhe ufuna ukulibona liba njani online, ufuna ukulibona likhuphuka kangakanani. Kuyodiphinda kuyena umuntu nomsebenzi wakhe. Le ndaba yokuthenga ama-CD ayisekho, ama-USB ayisekho, le yoku-download ingoma usuyayidlala ayisebenzi leyo nto leyo. Sibuka or silalela izingoma online, iTunes, Spotify, YouTube, Deezer, Amazon nabanye. Yilapho-ke osekuthiwa khona umusic, ngoba le ngqondo abantu kumele beyiyeke yokuthi uKhuzani beme-hype for inyanga yodwa abantu bese beyahlehla emva kwalokho. Lokho kuyambulala kakhulu njengoba sibona laba abasekhona besakwenza bephusha, sibonge kubona amandla abo ukuthi abadike bale. Kodwa-ke solindela ukuthi yena ama-update into enjengama-front cover, back cover, ama-track list, everything siyothola ukuthi izohamba kanjani. Bekuyilokho nje esizofuna ukukuveza okwamanje. Sisakahle sesodibana ngokuzayo.